Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom sam se odlučio da vam pokažem kako na Telegramu podesiti automatsko brisanje poruke. Uđete u Telegram, zatim u gornjem polju je slika, pa sa strane ove 3 tačke kliknete, a zatim na ovo prvo automatsko brisanje gdje je ova strelica, tu kliknete. Tada imate da odaberete na jedan dan, jednu nedelju ili jedan mjesec da vam se automatski brišu nove poruke po satovom ćaskanju nakon određenog vremenskog perioda. Znači, evo, kliknut ćemo na jedan dan. Evo vidite sami, nove poruke ovom ćaskanju će se automatski izbrisati nakon jedan dan. Izađete iz ovoga i vidite da smo podesili. Znači, podesili ste automatsko brisanje poruka nakon jedan dan. To bi bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav!